Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeshler. Mına bazardı qarаңыздар. Тығылат кишилер. Киши көп, малда көп. Бүгін 19 февраль 2022 жыл. Чүй облысы Бишкек шаарында четинде пригородный мал базарындабыз, достор. Біз көчө жактан баштайбыз эми. Бааларды. Акта чоң кочкорлор болду. Барды. Достор, видео жақса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Жигит бул алындыбы? Иә. Алынды ма? Сатылды ма? Алганго дейм бар, а? Алган. Алгандарын издеп таап тартабыз эми. Так, мына козулук ойлоп келди, машина сразу түштү. Козулар менен сода болот. 18'den de 18. Bunlar nenesi kaçı? Bunun nenesi buna mı? Kaça karası şimdi? Bak kanca tişe değil mi var? Kanca olacak mı? Değiş başlaştı ama. Assalamualaikum. Kanca oldu bu? 11. Urgaç mı? Urgaç oldu. 11 bin oldu. Жақсы. Sarı eken, araşan eken deyim. Evden onu aldı o deyim. Karayınç. Yok. Al elek. Çöp çaka ötkülek, çöp çaka. Жақсы. Күндері kaç oldu bu? 6 bin. Bunusça? Ha? 6,5 boldur arttağız. Sol koyut da bek ataksın. Şöyle kanca oldu? Kanca oldu? Ayıldan geldi. Ayıldan geldi. Konuğa geldi ayıldan ne koyayım? O aldınız şef. Kanca oldu? Ondan mı? Erkek mi kaçıyor? Erkekler eken ha? Bir öpüşme burası urgaç eken. Tak kastrat. 300 somdan eken ha? Kastrat. Bu bede 370. Saman kaç eken? Arpa saman. Arpa hoca buğday bular. Arpa saman 270. Bede 370. Dostlar, bazarın çekiriyoruz hem. Kanca şef? 280. 280. Arpası bu, buğday bu. Buğday çöp aralaşacak. Buğday çöp aralaş deydi. 280 som. Benim bazarın çekiriyoruz hem. Tak, orada koçkor. Bu koy eken. Ay sol oldu. Şef aldınız mı bulardı? Kaçtan oldu? 8,5. Urgaç erkek? Erkek kozlar 8,5. Ay sol oldu? 28,5 dedi. 24 binden oldu var. Жақсы, қанша тишек бұлар? Бозық еді? Кысыр 24. Etke olur. Етке. Шеф, бұл қанша oldu мына? Bu 20 bin oldu. Бұл 20 bin. Жақсы. Urgaçlar. Бұлар қаншаны сұратасыздар? Қошқорлар ойнай ма мына? Занят. Так, мына. Қошқор bu тоқтылары бұлар? Қозылары қаншадан? 25 25, ha? Şun 12,5'dan болып қала? Жақсы. А бұлар чымалар? Чоңырақтар. 2,30, 15 жет. Оны алған Urgaç. Bakta çon koşkor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Қалайсыз? Жақсы ба? Шүкір, жақсы. Қаншадан сұрап атасыз бұларды? Сұраған бабым ба? Сұраған бабым 50 мың. 50-ден. Қанша тиш қошқарлар әм бұлар? Аралашта 2 тиш бар, 2 тиш. 4 тиш 2. Bu eköv уже 3 yaştan 4 yaş ötüp barat. Bunlar 4 tişler. Bağ verdi. Bana beri şot. Satıldı ötten hemen. Satıldı da az kaldı. Az kaldı ha? Жақсы satыңыз. Buna gel. Şunday bağlar. Так, buna. Assalamualaikum. Қалайсыздар? Қанша екен бұл? 55'ten 4 baş. 55'ten 4 başı. Tişleri қандай? 4 tiş. 4 tiş be. Togarak. O togarak be. 4 tutup tur buna. Var bir ele bağı 55 bin. Жақсы. Оптон 55'ten deydi buna. Bazar bağı berdi berlek be. Sattınız mı? Satelekse. Жақсы. Бұлар пародасы арашан да? Боз емес пе? Boğazı da var. Kısır böyle var. Aha. Жақсы мына. Номер қалтырып кетіңіз оны? 702 0702 06 дағы 06 дағы 06. Ошо номерге чаласыздар достар. Арашан іздегендер. Жақсы сатыңыз. Так. Қойдың сұрақшы. Қой қанша екен шық? 12 мың. Kokmaz uydaydı. Қозылы қой, қозылы. Қанша екен қозылы қой? Satıldı. Сатылды ма? Қаншаға? 14.300 Екі қозысымен бе? Егіз, а? 14.300-ге сатылып тұр ма? Қанша екен қозылар? 8.500. Бұл еркек бұрғачылар бұл. Бұрғачылар, а? 8.500. Шөп, ассалаумалейкум. Қанша екен бұлар? Сатылбай ма? Тартпай ма? Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Қандайсың? Жақсы. Жақсы, қаншадан бұл қошқарлар әм? 15'ten. Екі тіштер бе? 2 kişi var. 15 мыңнан. Қаншадан болады бере тұрған жеріңіз? 14 таны. Жақсы. 15-14 тан бере. Мол қойлар кімдікі? Bunlar satıldı. Сатылды. Қаншадан кетті екен? 55'ten. 55 мыңнан кетті ба шылар? Қозылы қойлар екен. Satıldı mı? Жақсы. Так. Bu teke mi? Eçki mi? Kanca bu? Yüzü koçkorlar. 9'dan ha? Так, bazarın çekiriyoruz hem. Eldi qarağınızlar. Так. Şöp, qaysı satıldı? Ақшаңызды көріп тұрып келдім. Satıldı qoğadı. Çoğu satılıp gitti. Qaysı? Qanchaga ketdi? 8500'ge ketdi buna. Buna qo'y. Urg'ach. O. Qanchaga? 5 frank emek alıp koyarım. Yok, men de şu 200 payda Qaysi var. so'rab o'tir. 700 ming turadi. 19 ming so'm. Qancha birle bor? 6 bor. Bundan 1000 so'm ko'rdim Oşam ketip qaldı, oşam men bir deli otmaymi, bratan. Oşam ketdi. Bor qo'shqorlarga deymi? 200 so'm, 100 so'm. Qo'shqorlarga deymi? Biri aytgan senazdan 200 so'mdan berişa 100 so'm dese dedim. Sana жақсы 20 ming ketip qaldı, ha? 19 ming berem degan. Oşam men shot bo'ladi 200 so'mdan. Lazım 200 so'm ötdü. Neren taktı? 18.800. Qanchadan so'radi? 9'dan belezin oldu. Yok, sen canazın sattı bu, oşam men shot bo'ladi, turib o'tirsan. Qarasın. Buna aldı başqa soğuda qalaradi.
Tutsak kelebizim ha. Eşkiler sıraya. Eşki kançan eken? Oğuz eken. Alpinski. Doyni. 12 min be. Abi bu kaç? Serke 8 lira atam. 8 etke bula. Etke. Daya. Bunlardan daha var mı yok mu? Yok şimdi. Şöyle. Anda satılıp koyatı. Numerinizi sırayla koyayım anda. Aytıp koyuyoruz be. Aytıveriniz. 778 90 17 60 Alpinski eşkileri gerek olsa çalaslar. Şu numaraya. Bazar. 1 2 3 4 5 6 koç var. Biraz önüne koyup ver. Pazar bu bak ya. Bunu götür ver. Ben de bulsam ucuzluyor. Ha bak düz surat. Razım 600 sövet özün mü? Yok. Vay bile. Okey. Etlemeyin baba veririz Ben de ya. meyak bulsam ucuz az meyak koy ben bir ağana da meyak bulsam. Azal. 17 bin lira. Bazan şey kireviz onda. Şöyle sodası. Armat var burada. İçkileri sorayak çık. Assalamu aleyküm. İçkiler kançalar mı var? 20'dan. Teke çi teke. Teke çoğun eken ha. Ve zayinskiler mi lan? 20'dan. Daha var mı yok mu satılık? Video bari satılık. Nomer kaldırınız onda. Aytınız. Aytınız nomer. 707. 0707 41 21 35. 41 25 evet 21 35. Qanday parodalar var idi? Doynuydu. Var Alpinski je Yok bir de şunday. Zaynski. Yaxşı. Sağanlar da var mı? Yem olat da tuğanda sağlak. Tuygan yok mu? Böyle biz o Mart'ın akırında tuttu. Mart'ın akırında tuttu. Yaxşı. Siz qanchaga qo'y? 16 dotum. 16 ming. To'xtoq şeytan. O qo'chqordan qochgan. 16 ming. Yaxşı bunlar. Yaxşı qo'chqor. Yo'q. To'xtu ekan bunlar. Tak qo'zlar arasında bir 5 mingdan berim. o Romanovskiç. Bu da bir 6 ming var 5 mingdan. Bu qo'chqor bu urg'och. Qo'chqor. Qo'chqor. Yaxşı. 5 ming deydi. 6 ming. Tak, bu chorva qo'y qancha ekan bu? 4 ming. Bunaga 4 ming so'm. Bozor bo'yicha eng arzon. Bular da qo'chqor. Bu qo'ylar, qo'zlar qancha ekan? 5,5 deb. 5500 dan deb. Tak. Bular erkek burg'achlarmi og'a? Qanchadan? 9500 dan so'rayapti. So'ragan bahası boshqa tushib beradi ularda. Razne. Tak, buna. Qo'ylar burg'ach. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? 50 dön. O 150. Qaysi 150? Ne oldu? Tak. Bunun bayaqlari qanday? Tish, boz, paroda. Degini qolsini olib qolganmiz. Qisir al. Bunda 3 oy bor. Bu 150 bana ha? Baha verdi mi buğa? 112 mi? Kim? Ben değil. O Tamam. 150 bin deydi. Bunun boyu qancha ekan boyu? 92. Tishcha. 6 tish. 153 chiqilek. Yaxshi. Ha bunisi-chi buna? Bu qo'zi to'qtu ha? Bor topdi. Bu qancha dedingiz? 50. 50 ming. Ha belgiler 2 dish. Ayak tishlar qanchadan bor? 2 dishlar 40 dan. İki tişler 40 dan deydi. Yaxşı mı? Oho. 150 ming so'mlik qo'y. Tak, echkilaringiz parodasi qanday bo'lardi? Zaynski süt bag'itindagi. Qanchadan bular? O bo'z o'xshaydi. Eko'vi? Eko'vi bu. 30 mingdan. 30 ming. Prostoy echki 48. Bu prostoy bu. 30 milyon bular qancha süt beradi endi? Buni o'g'il 4 litr, buni 6 litrgacha. 6 litrgacha ham beradi.
Bunda siredi 4 litreden çok. Жақсы. Ушул ечкилер менен мына Арашан койлор хозяйыны бир номерин сурап кетебиз достор. Айтыңыз номериңиз? 0704 49 0109. Достор чаласыздар ушу номерге. Жақсы сатыңыз. Сиздики канча байке? Бул ба? Улак окшойт а улар? Улак. Сүпөрдөгө ички да, улак. Канча бул? 7 миң. Бул 7 миң. А козучу козу? Козу 8. Козу 8 миң. Жақсы. Козу качан туулду экен мына? Bir cuma oldu. Buna koydum. Bir jumalı eкен. Жақсы. Базарын чейин киребиз, базар кыдырып. Чарба козулар. Канчадан экен козулар? 7,5. 7,5. Койлорчу? Koylar 11. 11, 12. Tiş sayılır ha? Olarçı mı? 10. Bu. 10. 6. Ya tişi kanday mı? 6. 6 tişi. 10 deyip. Boğuz. Жақсы. Koy kanca ekan mı ekan? 40 ming. Tişi kanday bunun? 4 5. 4 tişi. Parodaç? Araşan, Karabiyova deydi. Araşan, Karabelski liniya deydi. Onda olgan. Ha, бұл kimlar? 15'ten. Bunlar toktular bu. 15 milyon deydi buna. Karabelski liniya bir öyle eken. Sıra aldım. Şef aldınız mı? Satıl abi. 22 ming. Kancadan bular? Ya şef. Ya. Kancadan koylar. Kaçlar? Koylar. Ya bir yak tartıp dur, söyleş olayım lan. Ha, makul. Söyleşe veriniz. Ha. Tak. Bakıp tıkılınca seni köye. Kuş koru. Egiz bu kozlar. Bak kacana. Kanca şol egiz kozusu men. Vermeyiz bu ondan. Ya. Egiz kozusu men 16 ming eken. Жақсы. Так, kirevizem bazarınca. Kança oldu aka bu? Aldınız mı? 40 ming oldu. Bu kança aldınız mı aka bunu? Satılады eken. Aldınız mı dep surasam. Так, mına kichine kozular. İşte olacak. Eski satmasın sen. Kozular kança eken mi? 4 4,5. Ha, ulaktarçı. Ulaklar. Seninki mi bulak? 3 yarımdan ne? Seninki mi? O 10 kilogram et verir, vermey. 10 kilogram vermey ta. Yaxşı. 10 kilogram vermeydi. 4,5 ming. Uçkor. Aldınız mı aka bunu? Kança oldu? 26. 26 ming. Kança tiş eken hem? 4 tiş koçkor. 26 ming oldu. Tak, buna. Uzap turgan can 40 kılıp turdu onun jünderi ha? Kança geçer? 11'den. 11'den. Urgaçılar ha? Burası toktular. Urgaçı toktular. Sredni kança veret et? 20-25 veret ha? Жақсы. Bayga kança oldu bu? Айтпай koydu mu? Ya kancadan mı oldu bu? Ha, saptaslar o. Tak. Soda boloda tokşur. 9 yarım bir ay. Yok. Kanca sıra neyiz? 11. 11. 9,5'a vermediniz ha? 9,5'a vermedi. 11 sıra attır. Tak. Çetten tartıp körgöz vereyik. Var koçkorlu urgaçlar mı? Urgaçı, Moğoçkor. Bular bıçman. O urgaç kança? Urgaç. Ya. Urgaç. 12 ming. 12. Ha, o kozlarçı? Moğraki 8 yarım. 6 yarım. 8,5, 6,5, 12 mi? Bundan bir 9. Ya 11'den mi? Bu 11 degen
Sireni qancha et chiqadi bundan? 20 tegeregi. 11 suraysiz qanchaga to'xtaydi? 10,5 bo'ladi. Yaxshi. Vayga qancha oldi bu? 12 murg'acha? 12 mingga olib turman. Где-то 25 килограмм точно береді. Так, мына. Олар алынып ұқсайды. Қаншадан болды бұлар? Satmak 35'te. 35'ten satып алады, а? Bundan tartib qo'yib ме? 15 жарымдан. Қол арашар. Қолы арашан. 15 жарым. Tuyt buna, bugün erken tuyt buyurdu. Üçöyle. Üçöyle buyurdu. O satılıp ketdi. Satılıp ketdi deyim yok. Yo telefon örmek bunu yok azat. Ha, yaxşı. Satılıp ketdi. Çarva qo'ylar surayqchi. Ariq. Shular so'raganlar bor. Qanchaga bu qo'ylar? 7 ming deyman. 7 ming. Ha, bularchi unalar? Semizler. 13. 13'ten. 25 var ha et. 25 kilogram eti. Primerdan shunday chiqadi tegaraga. 13 mi qanchadan bo'ladi? Bera turgan yerimiz? Bera turgan yerimiz 12'den. 12'den bo'ladi. Yaxshi. O gaydiklar qancha ekan? 11'den. 11. Narxlar 8,5 ming. Var 8,5. Erkekler qo'yay mi? Erkek. Qo'chqor. 11. O'sha 4 tane siz olsangiz yokoni mucha alam dedi, yokoni alam dedi. Siz bunga qarab turib, mo ko'rsan olmonni oldi. Kelishib qo'ysalar bu. Biri kaç biri erkek kovalım. Qanchadan bo'ladi? Bosi 6,5 dan bo'ldi. Kusur oldi. 6,5. 6,5. Suralish. Turgo'y 6,5 dan. Erkek urg'och aralash 6,5 deydi. Tak. Umaka qo'ylar. Benim kaçtı. Körbe qarag'ay qo'ydi. Surayın sen. Qancha ekan aka bular? Bularda yakın 30'dan sonra atmaz. 20, bu 20, 18. Bular boğaz mı, semiz mi? Qo'chqor. Qo'yday ko'rindi bu nasıl? Qo'chqor ekan. Ko'p 30'dan. Qo'chqorlar ekan bular. Urg'ochi deb kelib oldim men. Qancha ekan qo'chqor? 50 ming. Qancha tish? Ha? 3 yaşta. Vayga qancha oldu bu? Bilmaydik 12. Urg'ochlar 12'de. Alındı. Ular alındı önce satılata. Satlat. Qanchadan? 9. 9. Çarva qo'ylar. 9 ming. Bozor alami? Qanchagan jigit qo'zlar? Sen emasmi? Qo'zi. Ha? Qo'zlar. Marka. Şimdi qo'ylar turadi qo'y vaqtda. Assalomu alaykum. Qo'ylar qanchadan ekan? Kurgoy 35 qanday? Kurgoy 35. Assalomu alaykum. Qalasiz? Yaxshi. Tak, qo'zlular bor ha? Mana qo'zlar bilan. Tishlari qanday bo'lib qoladi? 6. 4-6 tishlar. Yaxshi. Parodachi, paroda. Araşanlar. Araşanlar ha? Nomer qoldirib ketasizmi? 0703 83 88 85. Dostlar çalaslar mı? Araşan qo'ylar. Ma'qul yaxshi sotamiz. Qo'chqor bu aka. Qancha ekan? 60 ming. Tishlari qanday? 2 tish. Parodachi, paroda. Qanchadan diyor? Edilboy menen Gisar. O Gisar bu Edilboy.
Жақсы. А, бұлар Россия. Қошқырлар ғой дейм, да? О, кішінесі қанша сұрады? 10 мың. А, чоңы қач? 12. Чоңы 12. Жақсы. Қайсы программа? Базар Алан каналы. 31 мың. Мынайға қошқыр. Алын. Қу жүріп тарта ağzı. Так, мына қошқырлар. Қозылы қойлар. О, қозылы қойлар қанша екен? Қозылы қойлар 20-16. 20-16. А бұл қошқырларшы? Мақұл. Көстиетін тартпаймын. Ассалаумалейкум. Қандай жүйіп? Так, бұлардың арашанбы, афганбы қандай бұлар? Пародалар. Арашандары. Қозылы қойлары қаншадан тоқтылар? 65. Екі болсын. Егіз қозысы? Өзі қанша түш? Bir болсын. Оның түші қандай түш? 4 болсын. 4 түш екен. 65. Сатылды бұл? Қанша кетті? 60 мыңға кетті тұрмы. Егіз қозысы мен. Так, қалғандар ма тоқтыларшы? Тоқтылар. Жоқ бұл тоқтылар асын? Қозды қайсы, егіз бе? Алған ұқшайды ма? 18, 20, 15. Дағы бар бұл жоқ бұл сатқылық? Қандай? Үйде дағы бар жоқ бұл сатқылық? Бар. Номер қалтырып кеттіңіз бі? А сатқа жоқ ба? Номер қалтырасыз ба, қалтырбайсыз? Мақұл, жақсы сатыңыз онда. Егіз қозысы мен 60 мыңға кетіп тұр. 60 мың. Сатылды бұл. Ассалаумалейкум. Сатылды. Қайсы қайсы тұтады? Нарқыларға. А бұл қанша сұратасың? Қозысы мен 20 мыңға. Жақшы. Так. Қайсы сатылды? Ол қозылар сатылды. Қаншана кетті? 17-де. 17. Ұрғашылар, бұл? Ұрғашы тоқтылар. Ұрғашы тоқтылар 17 мыңнан кетті. Жақшы. Кетті кем дағы қарайды базарды. Машина. Ассалаумалейкум бәке. Қалайсыз? Бұлар қаншадан екен? 13-ке бір қойдым екен. 17 мыңнан дей. Қошқар қодай бар да? Қаншадан қойлар? Бұл 11. Бұл болса 13,5. 13,5 еркек пе? Ұрғашы. Ұрғашы? 13,5. Тоқ сайтан? Қозы. Қой. 11 мың. Қанша бересің қойды? Онға бересің? Бұл тоқты? Бұл қанша болады? 12 болады, а? Жақшы. Жоқ, қой ұқылатыр оны екен, жақшы. Жақшы екен. Жақсы сатыңыз. Так, бақырауттан қанша екен қошқар ма? Қаншадан бұлар? 10 мыңнан? 11-ден. Жақсы. Жақта дағы базар башталып кетті. 17'den жақсы да бұра. 17 мың. Қайсы сода болады? 17 мыңдан бердім үшеуіне. Жақсы. Екі тіштер ғой дейм, қошқар? Екісі емес, қозы. Қозылар ба? 17'den. 17-ден. Ерте менің содаға беріңіз. Шеф, алынды бұлар. Қаншадан болды? 12,5. Барды ұрғач, а? 12,5 мыңден болды. Ұрғач қойлар.
Еріктер 25-тен сұрап атасыздар. 25 мың. Мына еріктер. Жақсы. Только қол қармағандар мына. Сода болады, сода. Сары қошқарлар екен, бары қозы қошқар. Ұрғашысы бар ма жоқ па? Жалаң қозы қошқарлар, 14 мыңнан. Онда болған. Так, дальше кеттік. Бұл алынды ма? Ассалаумағалейкум. Жақсы. Қанша сұрайсыз? 35 тұрып атам. 35. Болар қанша? Тез шығарылы екен. 35 мың. Қозу арашан. Арашан қозы. Базар баға берілек пе? Бака берелек, азыр берелек. Азырлы келдіңіз ба? Бака берілек дейді. Қаншаға болады? Бола тұрған жер. Бере тұрған жеріңіз? 30-ға берем. 30? Жақсы. 30-ға берем дейді. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. Бізде уй баласы жаққа өтіп тұрған Жока жаққа. Бірінші қарныш аяғын.